নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আপোনালোকৰ ওপৰত আহিছোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক কথাকেইটা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকলৈ যদি কোনোবাই ফোন কৰে যে কয় আপোনাৰ গুগল পে' বা ফোনপে' অ'পেন কৰক, আপোনালোকে এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব। এটা ফ্ৰড কল আহি আছে বৰ্তমান, মোৰ লগৰ এটাৰ লগতো হৈ গৈছে। মই আপোনালোকক একেবাৰে শেষত আপোনালোকক মই ডিটেইলছটো দিম, চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। এটা কলে মানে মোৰ লগৰ এটাৰ পৰা 5000 লৈ গুচি গৈছে। কলটো কৰি পেলাই সি বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ পেলাই আপোনালোকে তাৰ ৰেকৰ্ডটো শুনি লওক। ফাৰ্ষ্ট অফ অল তাৰ ৰেকৰ্ডটো শুনি লওক, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব, গম পাব। আৰু যোনটো মোবাইল স্ক্ৰীণত আহি আছে সেইজনেই মানুহজন, আৰু তেখেতৰ নামটো উৰ্মিলা দেৱী নামৰ পৰা কল কৰিছিলে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু তাৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ, তাৰ লগত মই টেক্সট কৰিছিলোঁ, মেছেজ কৰিছিলোঁ। সম্পূৰ্ণ আপুনি লাষ্টত পাই যাব, চাই থাকিব। हेलो, कैन यू हेल्प सर? हाँ, मैं असम से बोल रहा हूँ। ठीक है? हाँ जी, कौन मतलब उस दिन आपने एक आदमी को कॉल किया था, ठीक है? कॉल करके उसने हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, आपने 5000 आपने उसे लिया था, ठीक है? आपने दिया था या मैंने लिया था? आपने कॉल करके लिया था, तो हमारे पास तो कॉल आपने रिकॉर्ड पे आ गया किया है। था? सुन लीजिए, हमारे पास अभी कॉल रिकॉर्ड है, आपका नंबर की डिटेल्स है, ठीक है? तो ठीक है। हाँ, तो अभी आपको वो 5000 आपको रिटर्न देना होगा। नहीं वापस होगा, नहीं तो आपका नाम पे क्योंकि मैंने आपका लिया ही नहीं है। आपका नाम पे केस हो जाएगा। केस कर दीजिए। ठीक है, मैं आपका डिटेल्स मिला है अभी हमारे पास, ठीक है? मैं पूरा आपको डिटेल्स बोल दे रहा हूँ, आप लाइन पे बनी है, ठीक है? हाँ बोलो। वो आप नहीं देगा तो मतलब आपका नाम पे केस हो जाएगा, क्योंकि हाँ बोलो, डिटेल बोलो पहले, डिटेल बोलो। हाँ, मैं दे रहा हूँ, लाइन पे रहे। आपने जिस नंबर से कॉल किया उसका नाम था उर्मिला देवी। हाँ राइट? नहीं, ये तो सबको पता है। डिटेल बताओ, डिटेल। कॉल डिटेल है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास कॉल डिटेल्स है। कॉल डिटेल बताओ आपका ओके, कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड सब कुछ हमारे पास है, ठीक है? तो मैं कॉल डिटेल्स बता दे रहा हूँ। हाँ आपको 18 तारीख को कॉल किया था, कौन सा नंबर पे, किसके साथ कितना मिनट बात किया था, पूरा डिटेल्स है हमारे पास। मेरे पास नंबर पे मैसेज करो। मैसेज? अच्छा, मैसेज है आपको? इस नंबर में व्हाट्सएप है? व्हाट्सएप नंबर दीजिए मेरे को। व्हाट्सएप नंबर नहीं मेरे पास, इस नंबर पे मैसेज करो। मैसेज आपको पूरा डिटेल्स भेज दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर नहीं है। तो आपको ये 5000 आपको देना होगा अभी, नहीं तो आपको 5000 के बिना आपको क्योंकि मैं भी व्हाट्सएप नंबर आपको देता हूँ, रुको। सुन लीजिए, हाँ, व्हाट्सएप नंबर मेरे को मैं भी व्हाट्सएप नंबर दे, 10 मिनट का टाइम दो। कॉलটো काटी दिले, मैं আকৌ এবাৰ কলটো তালে কৰিলোঁ। कॉलটো কৰাৰ পিছত কি হ'ল শুনিব। सुन लीजिए, आप कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि कुछ डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ। आपको टाइम दिया जाएगा, 11 बजे के अंदर आपको पैसे देना होगा, ठीक है? यूपी का हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बात किया हूँ अभी, ठीक है? आपका नंबर की रिगार्डिंग, ठीक है? ये डिटेल्स लेके आपका नंबर की रिगार्डिंग आप किया गया है। आपका नंबर को हम लोग चेक किया गया है, पूरी डिटेल्स है हमारे पास। आपको टाइम दिया गया है। सुन लीजिए, हाँ, ट्रेस किया नंबर को? हाँ, नंबर ट्रेस किया, कहाँ बता रहा है? कहाँ बता रहा है ट्रेस? तो मैं आपको क्यों बताऊंगा? वो सब डिटेल्स तो हम लोग नहीं बता पाओंगे, ठीक है? ठीक है, नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं। सुन लीजिए, आपका नंबर की रिगार्डिंग पूरी हमारे पास डिटेल्स ऑलरेडी हम लोग कलेक्ट कर लिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है? तो मेरे पास व्हाट्सएप भेजो, व्हाट्सएप भेजो। आप सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है? मेरे पास व्हाट्सएप भेजो। मेरी बात सुन लीजिए, कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आप मेरे पास व्हाट्सएप भेजो, मेरी बात सुनो। व्हाट्सएप भेजो मेरे पास। अब व्हाट्सएप नंबर दीजिए ना मेरे को। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं है। किसने बोला है? मैं बोला हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप नहीं है। एक मिनट रुको। हाँ, आपको तो बोला था कि कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिए। मेरा नंबर यही व्हाट्सएप पे मेरे पास, पहले किससे भेजो? व्हाट्सएप नंबर चेक करो, यही मेरा नंबर है। आप लाइन पे बने रहे, कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिए, ठीक है? और आपको सुन लीजिए, चेक करो, आप लाइन पे बने रहे। मैं यूपी का पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कॉन्फ्रेंस करवा रहा हूँ। आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपका ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है? हाँ, बात करो।
सुन रहे हैं आप? बात करो। हमने क्या बोला आपको सुना है आपने? मेरे पास पहले डिटेल व्हाट्सएप कर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं अभी मेरा ये ना मैं ट्विटर में क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास सुन लीजिए, ये आपका ट्विटर में ये कॉल रिकॉर्ड जा रहा है अभी फिलहाल, मेरा हाँ, ठीक ट्विटर में जा रहा है, ठीक है? हाँ। आप चाहे तो मानव ज्योति चेक कीजिए, ट्विटर में मेरा है मानव ज्योति ऑफिशियल, ओके? ये ट्विटर में जा रहा है। उसको व्हाट्सएप पे रख, अलग कर रहा कहीं का। कॉल डिस्कनेक्ट পিছতে সি আকৌ কলটো ডিছকানেক্ট কৰি দিলে আৰু তাৰপিছতে মই তাক হোৱাটছআপত তাৰ লগত মই চাৰ্ট কৰিলোঁ, তাক মই কল ডিটেইলছ এনেকৈ কিবা কিবি পঠালোঁ যদিও মানে ডাইৰেক্টকৈ পঠাই দিয়া নাই, মই ডিলিট কৰি দিছোঁ। অকণমান ভয় খুৱালোঁ মানে তাক, ইনেওতো পইচাটো সি ঘূৰাই নিদিবই আৰু ইয়াতো নহয়, ইউপিৰো হয়, উত্তৰ প্ৰদেশো হয়। চ' তাৰ লগত কি চাৰ্ট কৰিছিলোঁ আপোনালোকে চাই লওক। আৰু আপোনালোকে এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব, যদি কিবা কল কৰে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ডিটেইলছ আপোনালোকে নিদিব। তাৰ লগত মই চাৰ্ট কৰাকৈ কথাকেইটা শুনি লওক, আপোনালোকে চাই লওক। মই তাৰ লগত হোৱাটছআপত আহি গ'লোঁ, হোৱাটছআপত আহি পেলাই মই তাক ক'লোঁ যে পইচাটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব আপুনি। মই ফটো কেইখনমান পঠিয়ালোঁ, কিন্তু মানে সি ডিটেইলছকেইটা ডাইৰেক্ট পঠিয়াই দিয়া নাই। হয়তো সি ভয়তো দিবও পাৰে পইচাটো, আকৌ কণ্টেক্ট কৰিম তাৰ লগত। তাৰপিছতে মোৰ ফোনটো নোযোৱাকৈ থৈ দিলেগৈ। তাৰপিছতে মই তাক মানে পঠালোঁ কণ্টেক্ট, যে কোনটো এড্ৰেছ হয় তাৰ, কি হয়, কাৰ লগত চাৰ্ট কৰিছিলে, কিমান টাইম কেনেকৈ কথা পাতিছিলে, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো পঠাই দিয়া নাই। হয়তো যদি সেইভাৱে ভাবিব পাৰে ন সেইটো মিছাকৈ হ'ব বুলি, কিন্তু মই পঠালোঁ। তালৈ পঠাই পেলাই লগে লগে মই ডিলিটো কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ কল কৰিছিলোঁ, কল নালাগিলে, কলটো নোযোৱাকৈ থৈ দিলে। আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব, যাতে আপোনালোকে যদি কল আহে, কোনোবাই যদি কল কৰে, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কল আপোনালোকে কেতিয়াও ৰিচিভ কৰিলেও আপোনালোকক যদি সোধে যে বেংক একাউণ্ট বা কিবা ডিটেইলছ আপোনাক বিচাৰিলে, তেনেকুৱা ডিটেইলছ নিদিব কেতিয়াও। চ' তাক মই 11টা বজাত পইচা ৰিটাৰ্ণ দিবলৈ ক'লোঁ। তাৰপিছতে সি অফলাইন হৈ গুচি গ'ল। আৰু মানুহটো ফটোকপি মই দেখাই দিছোঁ, মানুহটো হৈছে এইটো নামটো মই অকণমান বেয়াকৈ লিখি থৈছোঁ, মানে এনেকৈ খঙতে লিখি থৈছোঁ। 5000 টকা হয় ন, সি লগৰটো ঘৰত টিং আনিবলৈ থোৱা পইচা আছিলে, তেওঁ পইচাটো লৈ গুচি গ'ল। সিও গম নাপালে, গম নোপোৱাকৈ গুচি গ'ল। মানে সি ভাবিছে ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পইচা দিব, 1000 টকা দিব বুলি ক'লে, 1000 টকা য'ত তাৰ 5000 টকা গুচি গ'ল। তাৰ লগত অকণমান কথা পাতিলোঁ, কিন্তু সি পইচাটো ঘূৰাই নিদিয়ে সি জানিব। আকৌ এবাৰ কল কৰি আৰু এটা ভয় খুৱাব লাগিব। মই ফটোকপি পঠিওৱাৰ লগে লগে ডিলিট কৰি দিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পালে নাজানো, কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা ঘটি থাকে, থকাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ যে মানুহ সাৱধান হ'ব। যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনালোক সাৱধান হ'ব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানুহ বিপদত পৰিবলগীয়া নহয়, ঠিক আছে? লকডাউনৰ চান্স পাই মানে তাতে এই পইচাটো হেৰি কৰিব বিচাৰিছে, পইচা মানে চুৰি হয়, এইটো চুৰ কৰিব বিচাৰিছে। মানুহটো মই নাম্বাৰটো মই মোৰ ডিষ্টিংশ্যনত মই তলত দি দিম লিংকত। নাম্বাৰটোত কল কৰে তেতিয়া সি মোৰ লগৰ এটাক ফোন কৰিছিলে, লগৰ এটাক ফোন কৰি পেলাই ভুৱা পলুবৰে ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পইচা দিছোঁ ক'লে, পইচা দিছোঁ গৈ পেলাই সি লগৰটোৰ পৰা 5000 টকা ল'লে। মানে লগৰটোৱে ইমান ভালদৰে নাজানে, মানে লগৰটোক ক'লে যে মোৰ পইচাটো তুমি এনেকৈ কৰা, যে গুগল পে' অ'পেন কৰা, ফোনপে' অ'পেন কৰা, তাত গৈ পেলাই তুমি পে' বুলি আহিব, পে'ত যোৱা। লগৰটো মানে ইমান টেলেণ্ট নাছিলে একচুৱেলি। তাৰপিছতে তাক ক'লে এনেকৈ 600 দিয়া আৰু এটা 0 দিয়া, এনেকৈ দিব ক'লে। সেই 600 দি দিলে, পে' বুলি আহিব, পে' বুলি অ'কে কৰি দিয়া, পে'ত অ'কে কৰি দিলে। তাৰপিছতে পইচাটো ট্ৰান্সফাৰ হৈছিলে, এবাৰ দুবাৰ ফেইল হৈ গৈছে পইচাটো। তাৰপিছতে নেক্সট বাৰ আকৌ আপোনাৰ পে' কৰিছে 2000 টকা, পে' কৰিছে 2000 টকা, তাৰপিছত লাষ্ট 1000 টকা আৰু 1000 টকা চেণ্ড কৰিব লগতে মই দেখিলোঁ, চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকেও এলাৰ্ট থাকিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ডিটেইলছ নিদিব। চ' ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। ধন্যবাদ।